رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب للحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Впервые в истории Ногайской степи 22 декабря 2016 года к нам прибудут реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. 23, 24 и 25 декабря вы можете посетить их в спорткомплексе села Тереклимектеп. Не упустите такую возможность увидеть частицу посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и получить большой баракат. Приглашаем абсолютно всех со всех регионов принять участие и в организации этого великого события для нашего народа. На сегодняшний день в спорткомплексе рядом с медресе имени Абу Ханифы ведутся подготовительные работы к данному мероприятию. Студенты медресе работают по благоустройству территории. Мы, жители села Карагас, взяли на себя ответственность за подготовку фасада данного спорткомплекса. Я от себя лично призываю всех оказать физическую, материальную помощь организации данного мероприятия.